Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpasyudad da baya kan Janet, tapno mapanda agadal. Itinagkasiraan da, nadanon da Jared kan Frank. Apada damutlaeng, nga agad-adal. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay uta lawas ang napauluhan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sumungadan, nagiti ka barbaro a border. Aseno ka nagita nga ta, ti mabiktima manan. Saan niyo apigsaan, nana? Amo yung kasino kadakwa na ti may bagay kanyak. Pagsangitom to manan. Apay ngamin ngagsangit da. Saan kumot nga ibaga ngagsangit da? Beya tinagan day ta na pimpintas. Idinto ta Janet day ta maysa. Ang pabusuyak man ni Jared. Kuna na kami nakursunada na ni Bea. Ha? Kayat nga tamot ni Beya. Nagpintas ni Beya. Idinto takas jaymot ni Jared. Ure saan yun nga ibalikas. Amo kon ti kayat yung asawin. Ay basit laeng nga anos. Inhenyeron to ni Jared. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo, miss? Pasensya kan, ngam saan ko nga ibaga tinagan ko iti saan ko atay. Ha? Pasensya kan, miss. Nadamag ko lang, met. Uray siya, imbaga klaang matipod no akaririk na. Ita ka di lang agadal ka dito'y syudad? Wala, tao mo na atukad ko pa ilaang iti kolehiyo. Kasta ka di. Madlaw ko, kat umuna ka nga agawid dito'y boarding house. Ngam dya kadwam. Apay asipsiputan na kami, ha? Ha? Apay nga amom, amasapsapa akngam iso. Ay, miss. Napansin ko lang. Sige, dita ka pa'y. Apay tadamagin na pa'y. Ay, jak lakit di kayat ama-amwanda. Asaan ko nga inyenrol amin a units ti first year. Oh, bro. Apay akasla kasuurang na tarupam di ti kwarto ta. Rumwar kakit di tamapan kay ti kusina. Anda injari ti babalasang agluto. Suplada mat gayam ni Bea. Nakasaw mo na ya. Nudaduma. Gagangay ti babae asuplada ti damo. Ngam no makita na anapingat ka nga agaram. Masyan tumutlangan ka. Ha? Kasta ka di? Ay, jak pa'y ngamin nag-araram iti balasang. Kasano kat impamay samot a libro laang ti ininto na rum. Liw-liwa amot basit day tabagim babaan ti pannakirelasyon mo iti balasang. Ha? Pagliwliwaan ka di ti pannakirelasyon? Inkaibaga ka ni Maya nga umay nagatangan dito balay dagi tinatnateng ken prutas. Anaala ka jay bangkag. Anya ka di dagiti prutas anaalam di tabangkag ako nam. Adda papaya analuom. Adda bayabas ken anunas. Imbag lang ay pauit manen ken kuana pagbayad ni Bea iti abang ti kwartuda. Ay, huwag nagpaiso. Dandani man gaya man panagbabayad iti upa. Ay, imbaglakit da intado ti bunga dagita bayabas anunas ken papaya. Ay, nagrigat lakit din ti agpaadal. Sapay kumangarod ata, igaad na ti agadal. Nakakasi ti tao nga agirimrimidyaw. Sana bale, ta indaktumot makitangdan nga agburas iti manay da kakasunya. Ta isupay ti tangdan ko. Ipabunag ko kadagiti agtutubo dagito'y nagatang ko kada kayo. Ipawit ko matlaang kan katipaglakwan me. Ta pagbayad man ti abang da. Tapos man gaya man ngagpaiso. Panagbabayad manen iti abang. Ay, gaputa makumi-kumak, jakpay kat nalagipan. Hawan nga rod Ay, imbaglakit din, tadamula prutas kanat-natang. Sana bale, tamakaginawa tayon to no makalpas da. Nagrigat mo't gayam ti agpaadal iti kolehiyo, kaka. Ngam no nasa iti ubing nga agadal, saan asayang ti bannog nga agpaadal, kaka.
Pinagsasawam ka numat ni Manong Jared. Kung natimay sa kadagiti kadwa tayo dito eh. Ay, masurunak ngamin kan ko na. Damagan nakit din tinagan ko. Damagan na laang mat. Uray kas jay ti kasasangad jay taong. Saan mo kumamot apabainan? Ay, jak kayat aka na yun nga umasidag kanya. Naglaad at tao. Saan mo kumaarukodan ti tao? Babaan iti langana? No di kat iti kababalin na. Ay, jak man amo. Talaga nga allergy ak iti dayja at tao. Ay na, Beya. Saan ka kumamot akasta? Kaasimat ni Manong Jared. Narigrigat no ikak itinamnama. Kat awan mo't nga rod namnama na. Sa bagay, ang saan mo kumaapabainan ti kayat kong asawan? Sursurutin na kadi. Apay nga da kadi ka malikodak. Ha? Kwa, miss. Mapanak iti pagadalan. Ada klasik intun madamdama. Saan ka nga rod ako mo'y kuyo kanya? Amangan no ibagad a boyfriend ka? Ew! Awan mo't ngamin ti sabali a pagnaan. Nalikaw, numagnaak pa'y langit ti sabali a kalsada. Urayem a makaadayuak sakbay a magnaka. Saan kamot nga nanwen? Ala, magnatakit din. Tani, maladaw tan. Di naksurutan. Urayem a makaadayuak. Siyak ti agkid daw iti dispenser iti inaramid ti gayam ko kan ka, Manong. Pakabasulak ka di ti kinalaad ko. Saan, Manong? Napatpateg ti kababalin ti may sa atao. Agyaman akan ka Kasta kumamot ti kababalin di gayem mo. Nakulaapan la siguro ti panunot di gayam ko. Dumtang to ti panawan, anasaya at to ti panakilangan na kan ka. Dumtang to nga taday ta panawan. Apay kit di asaan nga Manong Jared. No makita na anasingpot ka kankwana, imposible asaan amarunaw ti puso na. Kaslapay kid di adadakkel abasol ko kankwana. Kastapay tadi na makita ti kinasingpot mo. Urayan nakman mo't Manong Frank. May samot a pagadalan ti papanantan. Ay, wala. Mayat samay, takakuyog tinapinta sa balasang. Ngam no nalaan. Jak mo't kayat akakuyog iti dalan. Angam no siya, kayat nakanod. Agkuy-kuyog tan, san ka di? Apay adamagampay lang. Kunak no naka-reserve kan ni Reverend. Limpyo pay lang ti panagkita kanya. Nukas jay tupay mo't lang ay saanan. Ngam, ada mabalin ti pamilyada. Ha? Adda mabalin na ko nam? Wen, nalawat ti sanikwana. Saan lang agrigrigat iti biyag. Katsi ka, agrigrigat kayo ka di? Saan matkat di? Ngam, nabakbak na ang ti pamilya da Jared. Ngam kas jay mo't da dyan, Jared. Ay, uray awan. Saan ka di adda Frank kan Bea di agkuy-kuyog iti school compound? Ha? Wen, iso da. Naragsak da nga agsarsarita. Idinto ta karimunak. Pasensya amon ti gayam ko, Manong Jared. Ay, nagmayat kat kuman no kaskan ka kasingpat. Nasingpat mat no daduma. Mabalin ang nasingpat no nakaturog. Ngam no nakariing. Ay, kasla tigre. Imbagam ka din, tiriknam ka ni Bea, bro. Saan ko amasitgan? Takarimunak. Karimon? Imbaga nang kadiken ka, karimon na ka? Wan bro, day tatipod no. Talaga nga adayo tirik na kanyak. Ladingitek bro, ngam ijidala ni tay. Nagpauray kanyak. Nagkuyog kami, anapan iji pagadalan. Nakita da kayo iji school campus. Pasino ti kadwa man nakakita ka na kami? Ni Janet. Nagkuyog kami matanapan iji pagadalan. Kasta ka di? Imbaga, tadda ni Janet na mayat na makikuyog ken ka. Nasingpat ni Janet. Awan ti maibagak kan kwa na. Adda nga ta relasyon da Jared kan Janet? Ni ko ma Jared at ipang damagam. Apay ngay asyak ti pang damagam. Kanayo na makita nga kuyog da.
Kasla ka data. Kanayon tamot nga kuy-kuyog. Ngam awan mo't relasyon ta. Paypay suntan ati maadaan iti relasyon. Tapno may mayat ti panagkuyog ta. Ang panunutak pay. Ang mabisinak mo't. Inta pay man di ta kantin. Tawan pay mo't klase ta. O sige, ora siya kat mabisinak man. Adda ka di relasyon nyo kini Jared. Anya ti kinayat mo ken kuana. Kat no naglaad. Awan na relasyon mi. Agadal pa'y tinto narak. Atap ni Frank nga adda ka no relasyon nyo. Da kayo kit di Takanayon kayong agkuyog. Ada ka di relasyon nyo? Kayat ko asong batan, tapno adda mangilibre kanya. Kayat mo asawan. Saan ka anapudno kan kuana? Ang amsong batam lata? Awan dakas na. Aramatek ti utek ko, tapno adda magimulak. Ang saan anasaya ti kasta? Kinatraidor ti kasta. Saan mat asyak tinangaram kan kuana? No di kat iso tinangaram kanya. Bro, adda ka di relasyon nyo ka ni Bea? Awan pa Ang agura ka. Pudno ka ling imbaga na addi na ka-type. Imbaga na ka di daytakan ka, bro. Lading ita. Awan sama tinamnamam ken ko na, bro. Iswasikan tinagaram, bro. Kunak man no kunam, nga ipabusoy mo kanyak. Saan mo dakas ta? Kinasaritak ang nalaing ni Bea kat kunana addi na kakanukayat. No day tati kinunana. Awan mabalin ko. Apay analiday ka. Ada ka di parikot? Awan matkit di. Naibaga ngamin ni Frank. Nga imbaga ka no ni Bea, nga awan ti sumgar adut-dut na kanyak. Saan kayo la sigurong agkagasat? Addan tumasarakam amangayat tumatkan ka. Saan ka anarigat nga ayatan, tanasingpat ka? Agyaman ak unay kan ka, Ay, itaak lang ang nagkursunada. Nangamjak pa inrugi tinagaram. Bastad adagos. Ay, ladingitak. Ni, orasan ti klase. Inka iji klase, am tama panak mat iti klase. Wan, sige, may mayat pa'y. Di ka pa'y agin anamot lakay. Ang mga numakaala ka iti sakit mo. Sana mabalay na jak agunay. Madanon tumanan ti panagbayan ni Bea iti abang ti balay. Ang di ka mo't pulos agsarsardengan. Kurang kan iti ina na. Parang makapagturpos mo't laang ti anak ta. Makainan tunda ta o no makaturpos. Inakto manen ipawit akan ni Maya ti pagbayad ni Bea iti abang na. Yalamot ta rin ti bagas kan natnatang ay panakan ni Bea. Mabainak nga rudan akanayon nga agpawit. Sayang mo't ngamin ti pagpletik amapan. Itad na laangan ka ni Bea, ta isupay nga aramatan na. Una, maawatan mo't siguro ni Maya, ta kastoy mo't nga ron ti kasasaad ta. Kanayon kayo ang makita nga agkuyog ka ni Jared. Kastamot ka da Bea kan Frank. Ada ka din relasyon niya? Nada kami ka ni Manong Jared. Awan, nana. Naira na lang amin nga agpada ti oras ti klase mi. Agduma lang ti room mi. Tagdumakat nga ron ti kurso mi. Ngam no da Bea kan Frank. Ay, saan na ka mamate? Jackman amo, nana. Madmadlaw kumot dayta. Ngam mabaina kamang damag. Amangan no ibagada ama nagatapak. Ngam madlaw mat ititigtignay da. Oray, ilibak da. Dahi apa yon, anya ti mapaspasamak kan ka. Kunak ngamin nga agin anaka, kan mapanta iti doktor. Nabayag basitan dahi tauyok mo. Di mo tumot ngamin kay at ti mapanagpa-doktor. Ay, sumambot mo't na ito nga uyak. Nagkalahasan.
Marigatan na ka talaga. Mapantan iti doktor, ang mga noon yamot daytan. Ang kitsamot daytan, lakay. Kasanaw no magastuta ti kwarta nga aramatan ni Bea. Dandani man na nagbayad iti abang na. Kat kasanaw no kumaro day tarikrik na alain takit din. No ngay maidalit ka, di ad-addan na di ka makatrabaho. Nay, agan-anukan. Oy, Mariaw, apa yun, lakay? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kursunada ni Jared Nebeya, gaputa na pintas ti balasang. Ngam saan anasaya at ti panakilangan ni Beya kankwana, tanalaad kano. Iti panaglabas ti aldaw, inlimad da Frankan Beya ti relasyon da, ngam nadlawlat ta ni Nana Flora a landlady da. Iti sabali a bangir, nagsakit ni Tata Mario. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas na pauluan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Kasanon no magastuta ti kwarta nga aramatin ni Bea. Dandani man na nagbayad iti abang na. Kat kasanaw no kumaro mo't day tarikrik na alain takit din. No ngay maidalit ka, di ad-addan, adi ka makatrabaho. Apa yun lakay, agan-anukan. Marigata na nga umangas. Ha? Mabitlang ta inak mga yam itilugan. Taipan ka ni ospital. Kunak tumot nga ming, nga iti ipay kumanapan ta iti doktor. Anya ti kura ti doktor. Apa yan nakapsuta? Saan laang nga uyak na itarikrik na adagayam sakit mo iti puso. Maipaharit ka nga agbanog. Nagkasangan. Ay, kasano nga roden ngay. Saan mo nga ipapilit yung trabaho? Napatpatag ti salunat mo, ngam ti panagtrabaho. Kapilitan nga sardeng ni Bea no kasta. Ay, katanya nga ron ti maaramid ta. Ganun ko na naman hindi nga agtrabaho ka now. Barang mairemedyo na tadi mo mat nga roden kabailan ti agtrabaho. Adda ka di impaw itda tatang apagmatrikula kan pagbayad ko iti abang ko, nana? Ay awan, balasang ko. Impan ni nanang mo ni tatang mo iji ospital. Apay, nana. Anya ti sakit ni tatang? Ay, saan ko pa'y nga amaw, ta saan ko ang nakasarita ni nanang maw. Nadamag ko laeng nga impan na ka no iji ospital. Kasano nga roden, kat dandani pa yun ti exam. Diyak ka din maka-exam? Un-unaan da pa'y ti salunat ni tatang mo Kasano no may dalit. Unay matan, sigurado adyak maka-exam nga rod no kastoy. Ay, nagmalas matan. Ay, anya nga rod nga, kat di damat nagayat ang tinapasamak. Pautangan kayo laengan, tapno di sayang dayto ya semestre. Ha? Ay na, agyaman na kunay kada kayo, nana. Kumusta kayon? Anya ka ditimbaga ti doktor asakit ni Kaka Mario? Adagayam sakit na iti puso, Kaka. Saan laeng ajay uyak na? Nakarkaro akim mapsaut idinabaybayaan. Ayun na yun. Adda dagiti banag aditay mapakadaan. Kas kumay iti sakit. Ditay namnamaan nga iti anyaman nga oras. Kumpet kada tayo.
Kaya't tayo man no saan. Maladingitan naklaang kaka. Tada kami pa'y aperme tirigat na tinakapasamakan ti kastoy. Inabuson samet ngamin nila kay mo tinagtrabaho. Inikan na kumamot ti bagina, iti ina na. Day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Ngam dinak mo't ipangpangag. Pinautangak gayam ni Bea iti pangmatrikula na. Kan pagabang na. Saan nga min maka-examine ka na no saan nga agbayad iti matrikula na. Sayang nga agpaisong amid dito a semestre. Ulitin naman no saan maka-examine. Ay na, agyaman akaka. Imbaglakit din ta pinautangam. Pinautangan ka ni Maya, ni Bea iti pinagmatrikula na, kan pinagbayad na iti abang na. Kasanungay ang mamayadan. Jakmat nga rodan kabalan tiyag trabaho. Siya kun tiyag trabaho. At dapat nagiti prutas kanat natang mabalin nga ilakaw. Intun maimos nga kat di ka mat makaarado. Diferensyano siksikat tiyag trabaho. Ay kat ano santaan no anya ti maubrak lakay. Apay ang aliday ka. Anya ka diti parikot mo. Impan ka no ni nanang ni tatang iji ospital. No saan ang makatrabaho ni tatang? Kapilitan ngay nakagbirok iti trabaho. Agsardeng kapay nga agadal. Kapilitan taan niya nga iti pagbayad ko. Ore ka no ni tatang ko. Saan ka no unay na makatrabaho? Kapo iti rayuma kan sakit isikot na. Sumardeng ka kadimat? Planok ti umakariti nalaklaka pagkasiraan. Hanggang saan na dito eh. Ijay tun ayan ti pakabirukan iti trabaho. Nalabit nga uray siya. Kat agkita akmat iti trabaho. Umayak man mo't di tayo bagbagam analaklaka apagabangan iti kwarto. Addatan dito'y balay. Di ka man agganatan nga agtrabaho. Dahito yan tay kunada adon amamirmiraot. Apay ko maadon ako naman. Maawagan pa'y nga ron iti down no mamirmiraot mo't lang. Don taagtugaw, mangan kan maturog laeng tiaramidan. Sa anak mo't nga ron na makatrabahon iti talaon. Ti importante, saan ka manan nga agsakit. Narigrigat no adda agsakit a kapamilya. Adda ayamat mayat nga agsakit. Ambok day ta, ngam annadam ngamin ata bagim. Di mo abusuan ako nak. Sa dino ti kunam apagakaram? Kan apay? Agsarde nga kiti dito ang semestre. Tagtrabaho akpay. Awan ngamin pag-tuition ko. Mabalin mo matlatat ti agyan dito'y kwarto ta. Ore adda do ti bayadak. Awan mo't ngamin mabalin na serkan dito at trabaho, bro. Sa anak mo't ngamin ang maestro. Tapno agaplaya ko makas maestro. Ha? Anya nga at trabaho ti pagaplayam? Ore waiter di tanano iso ti bakante. Narigat ti mapanagtalo na di away. Ngam sayang ti panagadal mo no sumardeng ka akunam. Masaya ang anak mo. Awan mabalin ko, bro. Anya ka diti napasamak kada kayo, tatang. Amok pa yan. Nagadumat dita ti mabalin akawiwitan ti sakit. Masapayasak pa imatay na. Ay. Saan ka din asumrak inton umay apa nagsasarak, tatang? Hanya nga ti pagbayad mo. Kanay busmut. Tan tinakaisaldaan ti talon, adi ka pa'y nakaturpos. Nakautang tayo pa'y ka ni Maya. Inak lang aruden agbirok iti trabaho. Ituloy kunto ti agadal, inton adda urnong ko. Apay no tulong amla ni nanang mo ni bangkag kan talon. Tanay kaasimad. Jakmat ngaminan makatrabaho, anak kao. Day takot ang kainaran iti bangkag kentalonan. Ay,
No way. Beya, apay nga agim impaki kamatan. Medyo adayo dito'y tinakasarakak iti trabaho. May sa akon a servidora iti restaurant dita sentro. Ay, sayang no agsardeng ka iti panagadal mo. Awan mabalin ko. Ituloy kong tumit lang. Apaman ang makaurnungak iti busbusek nga agadan. Sapay la ko mga rod, ta makaurnong ka. Nagrigat kat nga minan ti kastoy. Marigrigat lang aruden da tao. Nagsakit pa'y ni tatang. Makalungaw kayong tumatlaeng. Basta agagawa ka. Ikagumaam ti makaturpos iti panagadal mo. Makaturpusak nga ta. No kastoy mat nga awan pagadal ko. Ay, awan lat ammo. Nagdinamot gayam da beya kan Frank iji papaabangan ti kapsat ko. Pudno ka diday ta, nana? Nagdanadan? Mas daawak mat iti nakitak. Nakitak nga imo nagdaadwa iti may sa kwarto. Saan kayo nga taan nagriro laang, nana? Dinamag ko pa iti kapsat ko. Noan niya tinagan dagiti agigan iti kwarto nga imo ganda. Kat biya kan Frank kano? Kasanon no agsikog ni Beya? Nanaknakam ka nga misaw. Nakiden nakit din. Babaero pa'y matngar tinakiden na. Ha? Babaero ka din ni Frank, nana? Ay, nadamag ko. Nga do ti potot na panay inauna. Anya? Imbag ta nagsabat ta ka. Imalis ka no jay anak mo iti nagkasiraan na. Ha? Apay nga imalis iti nagkasiraan na. Ijay ka no as-asideg ti ayan ti trabaho na. Nalaklakan sa kano ti abang ijay. Adda nga ruden trabaho ti anak ko. Wen ka, serbidora ka no iti restaurant. Ay, imbag man ta adda nasarakan na adagos. Adda dito iti napan nagbirok iti trabaho na iti syudad awan ka no mo tinabirukan na. Ay, naswertian na mataka ka. Imbag day jayan, ti awan trabaho na. Ay, sabagay mo't kit di Ang sayang mo't ti panagadal na kaka. Ay, sayang nga talaga. Awan maaramidan ta. Taawan kat nga ron pagadal na. Di ka di sumurag iti trabaho. Apay nakailan ka pa lang. Madmadi ti bagik. Jak maawatan tirik na. Agpampambar kan samot lang. Agpampambar. Apay ko mga agpambarak ngay. Madmadi ti bagik ta sa anak ngamin anag sa nga ili. Nangag mo. Kaya't mo asawan, masikog ka, danga. Danga ko nam itan, tanagbunga ti inaramid ta. Ayop ka. Di nag-awagan iti ayop, danga. Anya ti awag mo iti parso amang sikog. Ngambaybayan na ti sinikugan na. Ayop lang ti mga ramid iti kasta. Panawan ka man langan. Aping impalubos mo ang nagsikog ka. Danga ka talaga. Kablawan ka. Takaturturpos mo. Ngam adan agur-uray at trabahom. Naggasat ka, Manong Jared. Agyamanakan ka. Nagbunga matlangan ti sakripisyo. Di ka mangliplipat no addakan iti nga to. Saan ko amalipatan tikaskan ka na singpat? Sa anak apumanaw dito a boarding house. Tada ka agayam ko. Naks, ha? Imbag man takayat mulat at agyan dito Oray may sakan nga inhenyero. Engineer Jared. Ha? Nagpormal mat unay daytan nga awag mo kanyakon? Pudno mat nga engineer kan, Manong Jared. Well, basit lang nga naka nito. May saka mo ten a nurse. Kat si kanto ti mangagas iti nasakit a pusok. Ha? Nasakit a puso? Adda ka di sakit mo, Manong Jared? Adda. Si kalaan ti makaagas. Saan ang maagasan? Ti asino man a doktor. Saan asimang pati ti boarding house da Frank? Manipod masikugak.
Nagbaliwan. Saanan akas ididamo ti panakilangan na kanyak. Ay, sapay agbawas da kano iti trabahador iti restaurant. Sigurado lakit di amay saak amaikat tamadlawon ti tiyan ko. Ay, buisit kit di ti kastoy. Ni Bea ti masabat ko iti sango ti grocery. Nakakot kan madlaw alin mokmag. Kasla masikog. Si kamat kayam, Janet. Ag-grocery ka? Wan, Bea. Madlaw alin mokmag ka Kasla masikog ka. Masikog? Ni, sana? Panagkitam lang. Limok magak takanayo nak ngamin amangan iti restaurant a pagpapaaya. Kasta ka di? Kumusta kayo matan ka ni Frank? Frank? Amupay no ayan day di a Frank. Saan ka di? Ako nada, nagden na kayo? Nagdan na. Ay saan? Agayam kami lang. Nana, saan ka di anak ko nayo ang nagden na dabeya kan Frank iti papaabangan ti kabsat yo? Wan basang. Nakita mismo ti dua amatak. Nagsabat kami ngamin itay. Nadlaw ko alimukmag. Sana kakod. Kasla masikog. Nalabit ang masikog Basta nakidin na ti babae iti lalaki. Posiblay ngagsikog. Malaksid ano lupas. Kuna namat asaan da kano anagden na. Saan kano amasikog, nana? Salawasaw dayjay. Ay, saan nakachismusa? Ngam, mapanak tumanin iji balay ti kabsat ko. Paliiwak man ida. Apay nga itaka lang asumangkwet. Napnapanam. Apay adamagam. Anya kumangay ti bibiyang mo. Asawa kaya. Nagkalay sa taya. Ayop ka, Frank. Kasano kami iti anak ta? No irresponsable ka mat. Awanan trabaho. Tamadlaw nga minin ti tiyan ko. Mas daawak namin Tapay ngayon, tulok mo nagsikog ka. Nagsikog ka kaya no saan nagapukan ka? Imbaga kaya, nagsikog ka. Intun dakkelem tatyan mo, nagalas ka nakitaan. Kasla da sarsaron mo matambor. Ayop ka talaga. Daytoy ka tinaganganab ko kan ka. Di ka paila. Anya? Ituloy mo. Jack paila, Anya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ti doktor nga adda sakit ni Tata Mario iti puso. Gapo ta saanan ang makatrabaho daytoy. Nagsardangaron ni Bea iti panagadaw na, kat simurot ka ni Frank. Kat nagdenada iti nalimad. Iti masikugan ni Bea. Nagbaliw ti panakilangan ni Frank ken kuana. Manmanupayan nga agawid iti boarding house ta. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Imbagak namin ayang agsikog ka. Inton dakkelem tatyan mo. Nagalas ka nakitaan. Kasla addanton sarsaron mo matambor. Ayop ka talaga. Daytoy ka tinaganganab ko kan ka. Di ka paila. Anya, ituloy mo. Jack paila, Anya. Di ka paila baliw ko tlaklakayan kan. May sakanton atatang. Anya atatang. Nataer abaro da ito. Saan kat atatang? Nasakit tirapayag da ita balikas atatang.
Sikatay kunada nga awan ammo na atatang. Ha? Ulit man, tagdiso ti dakulap kung di tasungom. Matap-tap adi na oras na itatarabita ba sungom, ha? Pagawidam lang ni Bea dito, tapno adda kadwam ngagtrabaho. Agurnong ka no nga road iti pagadal na. Kasano ang makaurnong ay no pagawidom dito. Kakaasik ang agtrab-trabaho, asiksik ah. Saan ka di atila pagdandanagam? Uray saan ang maubra amin? Do atalaang mo't amang mangan. Uray ano makaturpos tumot laang, tapno masakan na tinaisalda at halawon. Isungarod nga agtrabaho, tapno maituloy na mutlaang ti panagadal na. Ngam no agawid, akas iti kunam. Kasano nga rod ang makaurnong? Inkanto man kit di bisitaan, iji pag-abangan na. No kasanumat ti kasasaad na. Sige, ta kumuyog akto kun ni kakamaya, no mapanmanan iji syudad. Wan ta basit sabutan ti agas kaw. Iji kan syudad agumatang, ta nalaklakang iti butika iji ilay. Mabalin ka di nga intamangan iti restaurant, Janet? Agluto ako man kat. Ang no awisan nak. Ipakpakaunak nga ibagakan ka. Anarawat. Kasusweldo ngamin. Ilibre ka man mat. Blow out mo ka din, tanagsweldo ka, engineer? Di na ka di awagan iti engineer. Jarid ka dilatan. Matungpal ti kalikagom mo. Tapno saan mo nga ibabawi ti free dinner, Jared? That's better. Okay, let's go. Addaak iti sango ti klas a restaurant. Ay, mabisina. Nga maawan kwartak. Sinalbag tumot da di ang Frank. Napanan naman natan. Ni, adda nagsardeng ako ti parking lot. Ni Jared kin ni Janet tirimwara. Aglingadak dito'y may saalugan, tapno didak makita. Surutak ida itinaliman. Sa anak nga agpadlaw. Naggasat ka talaga. Tadang trabahom kas inhinyero. Ije kumpanya nakaangayan ti OGT may matlaeng, tinangalakan niya kas empleyado. Mayat ngamin ti performance mo. Iso nga inalada ka dagos. Ita, empleyado dakan. Inaramid ko ti amin nga mo kapag sayaatan ti kumpanya nagtriningak. Agpaiso tay kunada, ano na singpet, makagunod iti nasaya at agasat. Timot sadot kan traidor, maiwawa kan agrigat. Nang kuti saritaan lagi dito. Naggasatan ni Jared. Inhinyero gaya man ti inuy uyaw ko gapo iti kinalaan na. Sigurado adakkel ti sweldo na. Ta inhinyero ko naman. Ti masamat ko. Ay, Beya. Si kakadidaytan. Na, masikog ka ko nakakal. Ang pamarangak asaan na siya dito eh. Diyak kaya't nga idanon na kada dyan at ti kasasaan ko. Darasag ti pumano. Na. Ay! Imposible adinak nakita ni Beya. Inton masurunak, mapankutok-tokan ti kwartong abangan dakan ni Frank. Anya day taangot mo? Aglalaok tinasangar ken kasla asok ana ang tuol. Anya dagita nga angot? Di ka man sikat tambor. Ada parikot ko. Mariribukan ak. Sikalaang ayat at daparikot na ken mariribukan. Amukla kumaakas to'y ti pagbanagak iti sidong mo. Nagawid kan, iji balayaw. Tay pakitam na ito tambor mo. Ipakitam ka di tatang mo. So agawid kan. Tsaka malangan.
Kasano ko mga agawid akno kastoy man ti kasasaan ko. At dalang arudan sakit da iti puso. Agpakita akit din ang masikog. Imbag ta simbangpet kan. Adamanin baro adamag. Anya day ta, nana? Nasabat ko ni Bea ije sentro. Hanggang di nakpinansin. Dinardaras na tinagna. Oy, amam, masiko ka talaga sika. Talaga amadlaw ti tiyanan, nana? Ay, wun, balasang ko. Uray an-anwon na. Di na mailingad. Idi nagsabat kami, dinamag ko no masikog. Ngam kuna na alimok magkanulaan. Patsyamag? Saan na alok magdayjay, tanatira dati tiyan na. Kaslaadan tambor asar sarunwon na. Sapay la ko mga rod ta maituloy na lata ti panagadal na. Nga uray addanton anak na, nana. Anya ka di ti parikot ti prinsesa. Kaslada pa kariribukam Kasanupay nga ta makaadal ni Bea. Numasikugmatan. Nakita ngamin ni Nana Flora. Ha? Nakakita ni Nana Flora kan kuana? Ijay sentro. Ngam dinardaras na kano ti pimanaw. Saan nga ta kaing ingas na laang tinakita ni Nana Flora? Nakita kanupay ni Nana Flora ida iti boarding house ti kabsat na. Duwada ka ni Frank. Ay, sigurado apasangitan ni Frank. Manon ti sinikugan ni Frank. Medyo na apanawan ti babae. Unusan, iso ti mang papanaw. Nasaam ka di pailakan ka? Ti panang busted kan ka ni Bea? Saanan? Tain-inot nga inagasan ti may sa nurse. Naglunit day ta asugat. Ti nurse, kat adda ita iti sangok. Nasingpot day dyan nga inhinyero. Saan ka day? Wala na. Wen kayam. Adda ko makiddaw kada kayo. Anya ka di day ta, basang. Kaslaman napatag day ta akid dawam. Noumay to ni nanang ko ditoy. Saan nyo ko maadakdakamatan ti maipapan ka ni Bea? Day. Taapay nga ilimod ko kankwana ti kasasaan ni Bea. Amangan ngamin no idanon na kadagiti dadakkel ni Bea. Ay, nasaysaya at numaamuan da. Tapno amuda. Kwa ngamin, nana. Adda sakit ni tatang na iti puso. Kat amangan no anya pa iti mapasamak. Apay, saan kayo kadi ama konsensya? No dakas ti mapasamak iti amana? Ay, delikado nga rod. Ay, sana ka chismosa. Nung ay matuluyan ka agpaisaw, dikat adabasol kan. Ay, day takit din. Ay, won, sana ka chismosa. Ilgaman kid dinamagan ka ni Maya. No, kaano amapan iji syudad, tako muyog kamay. Sige, tamapanak inton balam. Awan pa'y siguro ita, ta agdudumamot nga ili ti papapanan na paglaklakwan. Adumat ngamin ti bayer na karagiti maang angkat na anat natengken prutas. Saan laang nga ije syudad ti paglaklakwan na, agduduma pa'y apalingke. Kaano tangata amabayadan ti utang taken kuana. Inton maburas ta ti isang kabasit abunga ti manggata. Isuntod ti panagbayad ko kenkwana. Sa bagay, isuntumot lang ti gumatang iti bunga ti mangga. Nakaumay kamot dito'y balay kaka. Umay ka din agbayad. Ay, kwa kumakaka. Jay tula ko man bunga ti manggami ti pagbayad ko. Si kantulaangan ti manggatang. Kunaklakit din no umay ka agbayadan kaka. Ay, kan umay ko kumadamaga no kaano ti ipapan mo ijay syudad ta makikuyugakken ka. Saanan nga ijay syudad ti papapanak ta traffic launay. Kan nadapay malabsan at toll gate.
Iso nga iti asideg nga ile, iti paglaklakwak. Ay, kasta aya. Ay, kunak man no, ijay syudad pailaang ti papapanaham kaka. May nagsingir itay di akin kuka dito'y balay. Ngamawan kamot. Apay ko man ang awanak. Adamat imam amang yawat iti bayad. Ada ka diinted mo ang pagbayad ko? Manmanuak mo't nga daritoy. Sikati rumbeng agbayad. Ta sikati kanayon nga daritoy. Kunak no nanakman ka a tao. Jay mo't lagayam kinababait ti kinayat mo kanyak. Kunak man no ay ayatan nak. Inayat ka, idi. Hanggang pasensya ka na, no saan na nakasta ti marikrik na kita. Nailaw anak kan ka, traidor. Awan pa'y pakairanudan kan ka. Sakit tinakam lang, tititdam kanyak. Husto, tapno tablata. Agparehas tangaron iti marikrik na. Buisit ka, tao! Traidor! Lawlawan kan! Kasta akot ken ka, beya. Agpada tayo iti marikrik na kunak manan. Anya ti aramida kita. Jakmat kayat ang subli iyayayan ni Janet. Tamaamon na langkit di ama si Kungak. Jakmat mabalin ti agawid ija balay. Anya nga ta ti aramidak. Amok nga da panagayat ni Jared kanyak. Intun makaanakak. Umasidagak kan kwa na. Kat kampay idi. Adda panagayat ko kan kwa na. Baknang, kan sigurado ana nga ti sweldo na. Baniitak man. Kaano kayo ama pa na di syudad? Saan ka numatan nga ijay syudad ti paglaklakwan na? Dita ka no asidag nga ilay. Isoon ti paglaklakwan na ita. Ay na, manwaabula na nasaan na nagaw-awid ni Bea. Agsyam samot na bulan. Huwag nga rod. Ay, ado siguro na ati urnong na ita. Bareng nga rod agin roll no maya pa nagsisirek. Huwag, day tamot ti kunana. Inutan na ka no. Kasano day ta? Mabalin ayamat ti kasta. Kasta ka daw ti kolehiyo. No basit ka no ti mai-enroll na. Mabaybayag ka numot nga agturpos. Kaya't mo kadi, ta inta makimisa. Kalpasan na, intamangan iti restaurant. Ah? Sige, kayat ko ti mapan makimisa. Ingkang rudag saganan. Ta inak mo ti saganan ti kotse. Inaklabas it dalusan, tanatapok. O sige nga, Rod. Inak pa'y agdigos. Gusto nga rod. Tadyak na dalusan jay kotse di simang petak. Nabanugak ngamin na naggapo iti trabahok. O sige, tamabiitak lang mat nga agrobwat. Nasapa pa'y matkit di. Huston to no madalusak ti kotse, nakadigos ka maten. Da Jared kan Janet tinakakotse. Agturong dan samat iti simbaan. Nagkasat kat ni Janet. Takanayon nga ilugan ni Jared. Imbag tadidak nakita. Dumtang to ti altaw. Asyak mo ti aglugan. Kan kadwa ni Jared. Saan kat asika, Janet? Janet, saan ka di amay salangan na tawan kat graduation mo? Wan, makaturpusak tumatlaangan. Agbunga matan ti sakripisyo dagiti dadakkel mo. Maragsakan lakit di dananang. Angam, sigurado nga umapal to dagiti dadakkel ni Bea. Apay asin marak ni Bea iti saritaan ta. Agpadadakan ni Frank ang nagsardang iti panagadalda. Tanagdengadakat nga rod. Kaslapay kid di traidor ti panagkitak ka ni Frank idi. Ano, nalipata kung day ta. Anya nga, Rod. No isudat ti agkagasat. Nasayahat no kagasat da. Nung ay panawan manan ni Frank. No kadi panawan ni Frank kat agsubli ni Bea kan ka. Awatam ka di manan? Agsakit matan ti tiyan ko. Ay, aganakak nga tan.
Diyos ko, sapay ang may saak dito kwarto. Kapilitan ang mga alaki di taxi. Tamapan ako ni hospital. Ayan nga taday di Frank. Masapol ang mapanak i hospital. Sakbay nga ang sakit ang permiti dyan ko. Anay. Ni, adaw may taxi. Para tamapan ako ni hospital. Ayan nga tanday di lalaki. Ang may sa kamapan ni hospital. Bit-bit ko pa ito'y gamit mi iti anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo ita alawas ang napuluhan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti saan anasaya at apan nakilangan ni Frank ni Bea, kat permi matababawi ni Bea. Iti sabalya bangir, nagsiningad mat da Jared kan Janet, kat idinakita ida ni Jenny, at dadakas asimkan iti panunot na. Bayat ti panagpampanunot ni Bea, nagsakit ti tiyan na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napuluhan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adna umaya taxi. Para tamapan ako ni hospital. Ayan nga tanday siya, Frank. Agmay sa kamapan ni hospital. Bit-bit ko pa ito'y gamit mi iti anak ko. Awan samot klase mita. Mabalin ka di ngayon tagpasyar? Sa dino ko matipagpasyaran ta. Wen, awan mo't kiti ti klasik ita. Sige nga, Rod. Sikat ti agpili, no sa dino ti pagpasyaran ta. Mabalin ka di ang mapanta ijay museum. Ado ti kayat ko ang makita ijay. Naasam kagayam amapan iti museum. Sige, tauray siyak, kat kayat ko matimapan ijay. Ado ti maadal maipapan iti history. Nurse kanto, angam history mo't gayam ti pagasmam. Awan mo't dakas na, saan ka di? Tawan mo't ni Bea dito boarding house. Napanan na kata. Inak man nagdamag dita. Ay, agora ka. Kita man pa lagi ti gamit na. Ay. Handa pa yung mat ito eh. Inakitaan na naluto ang makan. Tani, mabisilak. Ante kaldero. Awan. Sapay mabisilak. Napanan nga tada di abuntitan. Naganak nagmay sa. Imbaglakit din tamayat Jenner sa anang kontak iti social worker. Alaan da pa ilang ti anak ko. Taimbagak abinaybay anak takin putot. Inton makapapigsaak. Mapanak ijay ayan ni Janet. Kat ikagumaak aban ni Ethan ni Jared. Medyo ado umat gayam ti bunga ti manggayo dito'y turod kaka. Imbagla pangalaan iti pagbayad may ti utang miken ka. At dapat kit di mabati kada kayo. Saan yung mat amay bayad amin ti paglakwan nyo iti mangga. Nasaya at mutan at mabate. Imbagla igatang iti agas. Kumusta gayam ti riknam kaka? At nakadimot laang nakaginawaam. Uy, masapot nga agagasak akanayaw.
Sana mabalin nga isardeng. Basta ada maintenance ti may sa atao. Saan masapul nga isardeng, kaka. Ngam kasanaw no awan ton ti maigatang. Enjoy ka kadimat lang ay may dito'y museum. Wen, Jared. Ita lang amin nga umayak manan dito eh. Uray syakmat. No saan aga po iti awis mo? Sa anak pa yan nakastrak dito'y. No awan ka mat akadwak. Amang ano sa anak-anak kastrik mat dito eh. Kat kumusta mo ti panagadal mo? Kanayon sa mo ti panagduty iti ospital. Intern ti kayat ko asawan. Mayat mat. Iso na lang tano iti sa bali nga ospital ti pakaidistinwan mi. Kapilitan nga ag-commute akanayon. Bayam, tanusan a conflict iti schedule ko. Itulod, kansukunan ka. Ha? Angam, kaasi ka mata mairaman nga agpuyat, no rabi iti duty. Pakaragsakak ti agsirbikan ka, Janet. Adda akong dito'y boarding house ko. Agimpake akit niya. Tay karigatak ti mapan ijay ayan ni Janet. Sayang di urnong ko. Imbes nga aramatak nga agadaya. Pinagbayad ko ija ospital. Naibatik pa yan ti anak ko iti may sakadag iti social worker. No adda mangampon na. Kapilitan nga ipaampon ko. Tapno makalapasak matlaang. Inak pa'y makisarita kin ni Nana Flora nga agsubli ak ijay. Day, si kamot day ta, Bea. Am-am mo nak ka din. Kano, nalipatan naksamot. Ah? Ni Nana mat. Kasano kumangay amalipatan kayo? Nagsabat ta ngamin ide. Kat dinardaras mo ti pimanaw. Pimanaw? Kaano, Nana? Awan mo't malagip ko ang nagsabat na. Ay, sa anak pa'y nga agkabaw, Bea. Oh, ayan nga itay sikog mo. Sikog? Da kayumat, Nana. Mangrabak kayumat. Ay, Nana, saan man aday tati pagsaritaan ka? Ah, Kaya't ko tagsubli dito yung boarding house yung. agkakwarto kayo kadimot laang ka ni Janet. Ayan na ka din, Nana. Napan nag-duty ija ospital. Ay, kasaumpay ano kayat nang agkakwarto kayo. Imbagta si Mangput kan, Janet. Ay na, nagmayat akitaan ti uniformem anakapuraw. Agyamanak. Bea, naganak kan? Naganak? Nangibaga naganak ka. Apay nga ilibak na anaganak. Ayan ti anak na. Uy, anya ti itantanamitin mo. Apay ana ikuling ka. Kwa. Anya ka di ti gagaram nga imay dito eh. Kwa, agsubli ako mamatlaang dito ayan mo. Mabalin ka di? Ha? Sa dino nga tati ayan ti anak na. Hoy, Janet, apay amay ikulkuling ka. Ah? Kaya't mo ka di nga umayak dito eh. Kuna ni Nana Flora, akasao ka no kayat mo. Nagsao kayo kadikan ni Bea, basang. Ayan nan ngay. Kwa na. Sublian na kano dagiti gamit na. No makikwarto manenkan ka. Ayan ngay, ti anak na. Dinabang mo ka de. Kwa na. Kunana mat asaan kano anaganak. Anya kita saan anaganak. Narunaw nga raw, ti sikog na. Ay, nagdakkel ti tiyan na itinaudi pa nagkita may. Ay, ulbod day jay a tao. Matikawak at talaga, Nana. Ayan nga tati sikog na nga imbagayo. Ay, sa anak nga ulbod, ipanaknak ko kan kaapod no ang nagsikawg. Maamwak to matlaang tipod no. Anya ti kunam? Agsubli ni Bea dito'y? Day tamat ti kunana itay. Napan na inala dagiti gargaret na ije boarding house na. Nagsinada ka di kan ni Frank? Jakmat na damagan.
Apay nga agsubli ditoy. Kan ayan nga tati anak na. Sa dino nga tanga ospital tinaganakan na. Diyak amo. Tako na saan anag sikog. Kan saan anag anak. Maamwak amin dagita. Ado ti amam mo kay ospital. Ay ayatan na kadipay ni Bea. Araman na pay nga ta. Saan kumama? Agyaman na, kainawat nakmanan dito'y sigod a kwarto ta. Ha? Kunam mo't akayat mo ti agsubli. Alangan mo't ako nakasaan. Apay nga minapimanaw ka iti sigod a boarding house you. Yo, kunam samat. Awan mo ti kaduhak. Ti amomi. Nagdan na kayo ka ni Frank. Hay, saan apudpud no alalaki day di Frank? Di na amo nga aramidan ti pagrebangan na. Ayan na nga, Rod. Di na ka man laing tulod dito eh. Jak amo no sa dino apaset ti lubong ti ayan na. No si bibiyang pay, wano saanan. Kunakman no imay ni Bea. Jak mo't makita dito eh. Nakaida sa tanasakit ka no ti tiyan na. Kasla kalkalpas ang nagsakit. Madlaw ko ang medyo nakapsot. Ang mga no nagsakit mat, kat binaybayan ni Frank. Iso nga imay dito eh. Madlaw tinagsakit. Ta saan na ang maganas ti mangan. Ngam saan akas ta ti madlaw ko kankwana. Narawat mat. Dagiti tinapay kan biskwit kat ibusan na. Kasla kanayon ang mabisin. Ha? Anya? Kanayon ang mabisin, kunam? Wan, iso amas daawak. Tikaan anak kat nakapsot. Ngam narawat. Kasta ka di? Apay akas na nagpanawan mo dati boarding house. Ayan ni Bea. Awan mo't abong ti katre. Kat awan na iti gamit na dito eh. Ayan na nga ta. Inak man damagan iti landlady. Napanan nga ta ti danga. Si Kamat bro. Long time no see ah. Dito'y kang agtrab-trabaho? Medyo igit ti syudad ah. Dito'y mat nga ro, tayan ti bakante bro. Ano san ah? Tay sumat ti pakaibatugan. Bro. Nagsina kayo ka din ka ni Bea? Diyan ka mo no nakisina kanya. Awan mo't nga minan, iti abangan na kwarto. Saan ka di nga danak yaw? Diyan ka mo kinuha na, anong naganakin, ano saan pa eh. Hanggang naganak siguro na, kabulanan na ita. Binaybayam ka di manan? Ididakkelan ti tiyan na? Imbagak nga agawid iji balay na. Diyan ka mo ano nagawid. Taawan kat nga rodan iji boarding house na. Nagkita kami ka ni Frank iti may sa restaurant. Ijay gayam ngagtrab-trabaho. Dinamag mo ka din no nagsikog kan naganak ni Bea? Un ka no. Ang di na mo no naganak no saan pa'y. Kabulanan na kano itakat. No naganak man. Ayan nga tati ubing. Apay nga awan kadwa na nga ubing. Maamwak day ta. Babaan ka dagiti gagayam, kan amok iti ospital. Anya nga iti planom ita. Ituloy mo ka diti agrayo ka ni Bea? Amok pa nga umuna, no ayan ti ubing. Sige At dapay nas ka ng aramida kiti opisina. Ituloy na nga tanga arman ni Bea. Saan ko ma? Apay nga'y amasaktanak. Gapo nga ta, taamwak alokwan ni Bea. Napahanak ijay papaabangan ti kapsat ko. Agpaiso ka no anagsikog ni Bea. Napan ka no naganak ijay ospital. Angam, ayan nga rod ti anak na, nana. Apay nga awan mo't kadwa na. Idi ka no nagawid manipod ospital. Awan ka no mo't kadwa na nga ubing.
Ayan ngay nga ta ti ubing. Mabainak mat amang damag. Ta ipeteng na asaan kano anaganak. Anya kita saan anaganak. Kat imbaga dagiti kaarpad da akwarto anak sigog. Ken na ko na ni Jared, anak kita da ka ni Frank. Kat imbaga kano ni Frank, akabulanan na ita. Kung nagtumad, sana ka nagriraw. Nga iso idi dyan nasabat ko ang masikog. Ngam, dinardaras na ti pimanaw. Dandanitan iti ospital apag jutyam. Ngam, di ka matagdagari. Anda ka di parikot mo. Awan mat. Nasakit lang amin ti ulo. Apay nga ron nga agtuloy ka no nasakit ti ulong. Ingkag pakita iti doktor. Kaduan ka. Unay matan tamapan iti doktor. Nasakit laeng ti ulo. Tadyak unay nakaturog. Apay adi ka nakaturog. Masapo lang maturog ka. Tag-duty ka kat ngarod. Tyak man amo. Agsisimparat sa ngamin ti mapampanunot ko. Masapol ang napintasak. Tapno maaramid ko ti plano kini Jared. Beya, ada ka di pa panam? Ha? Agrobrobwat ka man. Ako ha? Mapanak agaplay iti trabaho. Masapol ngagtuloy akmat laeng. Imbagan ka atag turpos kan. Ay, kaasi ni Apo, tana ikarkarigatak mat. Sumagmamanulaangan abulan, may saakton a nurse. O may tumat ninanang ko inton graduation ko. Ay, umapalak, ngamawan mabalin ko. Jakpay kat amu no anya ti kasasaad da ije balay. Ti amu da kat dakkel ti urnong mo. Dakkel siguron. O manay apagyanrol mo iti day ti apa nagsasarat. Adda tao. Sino nga ta? Ay, inakman lukatan ti rito. Jared? Umunag ka. Imbagman ta si marungkar ka. Ha? Nakasagana ka din ni Janet? Ha? Janet? Apay ni Janet? Mapanag-duty. Isumat. Itulod ko pa yung amin. Sakbay nga inak matitipag-duty-ak. Janet! Nakasagana ka din? Well, nakasagana akon. Mapanta ka din? Wan ko ma. Naisaganak mo tanti kotse. At dan ijeruar, iti igit ti kalsada. Kasta ka di? Beya, panawan da ka pa'y Tapno saan mo't amala daw ni Jared, iti trabaho na. Pimanotan. Nagmayat akitaan ni Janet, anak ka uniforme iti nurse. Agturpos ton. Idinto tamabayag pa'y kanyak. Makaturpusak pa'y nga ta. Aramatak ni Jared. Tapno makaturpusak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapuluan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.